saya Nura. Saya mungkin antara termuda kot kat sini. Umur saya 35 tahun. Saya mengidap penyakit hyperthyroid. So, kalau orang cerita pasal hyperthyroid ni, dia macam special case sikit. Tapi saya bukan yang ada storm ataupun bengkak. Saya melalui darah. Dia immune system lah. So, dia akan effect immune system saya. Walaupun umur saya muda, saya akan jadi macam tiba-tiba jantung saya akan laju. Kadang-kadang saya akan penat, letih, mood saya akan swelling lah. Maksudnya macam okey, kita nak okey. Benda ni jadi selepas saya bersalin dalam tahun 2020 waktu tu PKP. So lepas pada saya tahu saya ada hyperthyroid tu, saya cuba try alternatif. Saya yang ada hyperthyroid ni dia sometimes dia macam lebih kurang macam nak anxiety, tapi saya tak sampai tahap tu lagi lah. So saya boleh kontrol dari makanan, pantang, macam kata orang tu kata pantang yang ni okey. So selepas daripada 2 tahun tu, saya kadang-kadang sometimes bila kita bekerja, kita macam lupa apa yang kita buat semalam. So bila orang tanya saya hari ni, saya macam apa. So saya akan jadi macam gabra, takut. Okay, so saya akan macam refer pada orang dulu, guna note, tulis untuk ingat apa yang kita buat. So selepas daripada berapa tahun kemudian ni, Kak Zeti ada produk yang baru lah tentang Nutrika ni. So saya cuba try. So dalam saya try tu banyak improvement lah yang saya dapat. Especially dulu kalau saya nak buat kerja, kalau saya tak ingat, saya akan selalu sakit kepala. Selalu tak ingat. So bila saya minum, saya ambil Nutrika ni, so dia ada perubahan dari segi macam saya akan cool, tak cepat marah, so mood saya okey, saya fun, saya rasa relax, enjoy je hari-hari. So yang best sekali adalah saya punya blood pressure saya tu back to normal. So saya banyak jugalah benda-benda yang perubahan dalam hidup. Walaupun benda tu macam tak terlalu lama, sekejap je, dah sebulan lebih saya consume. Tapi hari-hari tu saya ambil 2 secet. Saya tak ambil 1 secet. Serentak ke ataupun selang-seli? Maksudnya pagi 1, malam 1? Saya, orang lain saya tak tahu, tapi saya ambil pagi 1 secet. Lepas tu dalam tengah hari saya akan ambil kopi. So petang malam tu saya akan ambil lagi 1 secet. Kopi Nutri-Kopi lah? Betul. Tapi saya bukan peminum kopi. Saya tak boleh minum kafein. Sebenarnya kalau saya minum, saya akan macam nak pening, saya macam cepat nak rebah. So bila Kak Zeti kata kat saya, okey adik, try. Saya cakap tak nak, takut. Apa yang pasal kata minum, okey, saya try. Alhamdulillah saya boleh minum kafein. 12 tahun saya bukan minum kopi. Bukan saya minum kopi. So bila saya dah try kopi, so sekarang saya rasa macam okey, saya boleh bekerja, saya rasa tenang. So banyak lagi semuanya. So semua orang boleh try lah yang terbaik. Terima kasih. Mak bantu mak hospital. Okey. So dia selalu follow up. Faham. Okay. So, jadi apa result dari segi thyroid? Result thyroid dia dah normal. Alhamdulillah. Okey, terima kasih atas perkongsian